Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba hilarious warba ukertong keseng kongres ubane khun na Maukanro constituency ulaong ba ukermen ba unyo ke jingjob na marki pat ba menta kilakwa biang baka kongres kanwan biang hakabor sensyar uni uting shop ka film kamon bajwat ulaong ba kejingya khun jong u hakani ke election kalong ya barok ki kertong dak baong ba kejingya le ke debate kejingya le haba kali usngo kumno halor ke jingjob upra ha ke election MP uba hilarious warba ulaong ba ke election MP bat MDC kaya pher bak lebak namar hak MP election upat ba umya kendu marmet bat ukertong hendrai hak MDC election ki babun ki pat ba kila banya kendu marmet bat ukertong ulaong bah kajingyat jong kapor uyoi baki pat ba menta kila kwa ya keseng kongres bakanwan biang hakabor sashisin hak bede bat kimat ki ba unwan ra lada ujob hak di election uba hilarious ulaong kimat ki ba unwan ra kilong kimat rekam jong kapati bat ai kajinyada bat kajingpen bha banang pen khlan bat nang pen bhai ka district council bat menang pen scam show ya ka six schedule amarwa kumukalong kenika cikyat kapor mentang iba pat ba la dawai ke seng kongres bahkan wan biang hakabor sisian amarwa pur kiriu kamtam kiriu tumen kiriu rangba ki ong ba hakapor besar kongres kam judan ke iru penantang kesuk kesain berkata terter ketahi ke bagidan jikermen singi amarwa kiru kila sedang matip bapleng hakapor mensua kabiang kesain kalong untuk hari hakini ki sipos nam ki bamentala jandap sipos nam ki bayat ki sibun ki kam ki ba kamtam na kaliang jok sarkar ko pat ba ngapet das ngutanam ki kung nong ra jonga hakini ki election kalong be ki mat rekam jong ka parti na kaliang ka parti kongres jungi ni ong bangin ai ke jingeda in ai ke jingeda bat in ai ru ke jing penbah kiwi ki sain perkat ki ong bangin wanra ya ke jingkela mengipat ngin wanra ya ke jingeda banyada ya ke district council ni dang don kam ya ke district council banlang pen klan bat banlang penbah kumbala keren ki nong yalam jungi kumba pian sim bat kiwi ki ki baka six schedule ka bangin nang perskem susu kamtam hak bede bat kabor jong rong basnom bat kiwi ki benta ki ba ke district council kanang ai bor susu ya ke bor susu ya ki rong basnom bakila ban sensyar namar bakat kum ka kernit ke ban rio mo kata ka six schedule ka bangi ong la ai bor ya ke district council ban jid usim la ai bor usim ban jid ya ki rong basnom ki sardar mo don ki ong sardar don ki ong ba ong rong basnom ngin chim ki rong basnom te yakini ki bentang apet idang dan kam sibon susu ban pengklain anda habangi kongres minwan hakabor bas kasawa bro sodong bat ngin job bun sit keren pi mal hakani kalau don gitu ke jingong bahkan don ka amendment man amend ya ka six schedule ke mangi patera tadi naka parti kongres tengi don gi MDC ki bayidan hantu te ngi ong runglang sepo ban pet yo ki put nalang ngomong mo tin junis tayo ke hadir bala sutu ba ki klem pen kelasu ki klem amem su tengi ong mi no te kelakut ditang kata kun persa ya kalog jong MLA berkumju ru ya ukertong uba UMDC upendiang te hadu kan no try kan tansuk epi bapin penlim yakini arngot ngamtip adu menta kan ngut ki kandidat habang apet bentan ngidang don tang riungut sengin don nyau ngaya khunu di boro ke jingile ki kung no ba punta ka surpra ke MP election bat ke district council election galai fair bak lebak hak MP election upat ba lese umya kendu marmet bat tu kandidat tenrei hak MDC election pada bun ki pat ba ki balai kendu marmet hak jingi trekam tadi kata ki pat ba ki kham sengujan hak MP election ni pat ba ki but ni ai blai ladap rega tu ke beladap mentangin hab stak teman